kenda cha mweri wa 10 mwaka yo turi yo ngirili 2025 bitikire nkuwate ugeni kirinde to chemeru TV rukire wambeta muthoni wa kiramana nde yao kunenkeri chio ititaurika na ichunku ndeto china uthibomeru no tundakwirire ndeto achine uthibomeru twechiwata au kirimeru TV. Karibu sana atuve kuthira twikinyana nawe ikinyagwa ikinya mwaka tha inyara tukomba kuthira tukirikire mubango ya Meru TV rukire ndeto kathomba itukubanganiretie ndubitikire kurikana tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV. Na kinya kututhiatira okulukira Signet na Pang Meru TV twakwira karande no bukuthira atu kutamburukire chio gora chithirite chikinya na kurukio kumenyetherete tena mbere Meru omiya Meru na kinya ndigurune yetu yonthe ya Kenya ruare turamberia ana county ya Tharaka Nithi na natongeria barabathuri na kura bori tukumba kwithira bagichumirira kuchokera akiri barabombere kwithira bakibaringira kura na barabombere kwithira bagituma baona twanya atotongieria turabombere kwithira batukiona mwakene ywa 2020 na iyili nende ni kuiba kwerekana bamwe babo bombere kwithira bakithurwa ende batachoka kinya wiki ya maendeleo na ramature ne bethire bakithurwa riboti ya mwandiki yetu Wandeto Ndagara Waiguna. Musiasa uyo na warombaga gite KMC wandaga tunga jagi manona etete mbeto ntongoria ndure gutigeri bagochokera ringi kura nonto kwa gagitani gakabange baringi kuri kenyamara bagukorokera bari na tongoria barabathurire nkuromba tongora abakukia bagapewa pagwa na wananchi nonto contract bopewa nabo batambwe obura babatambwa tibo bagwa tongoria ikwebaithia ende bo babage agu wendi mpanderi laki okuba bange nabo itokobo tutheri baenderete twenderete ku baruna bure agakero tithire kera muno wandiaga tunga arakari ugeta kari wandia ni batayanire twana na kirimanto magio thina mbere akenda baraitherwa ana bondi betu laki kwe muntu nwe wana wena ana bairika bana kwe mwana guye ukamwekera irio kanero noronge nokumura kou kwebo twetari twakuraga tugaikibirona ende bakinya kugani to Tharaka ibagaire tubana muno gatunga na kana maragwa irio bena kieni babaruthere kieni nonto batigana na nto bara bamukothima na mantu bankone nonto aba ibutu atiwe nyuma gogo periodically kogu you am very serious on this and I think I will face now our leaders hand on no tite irantu beto no batwekaleza people na bando turi in the same ecosystem rombere amjage kari mutongoria wa Ndigorora William Ruto igotigera na koraithire cukuru ya Kamaguna secondary nondo cukuru yendere takero dabagana no mwambere wa cukuru no kagita karari munini wa rais yes inu cukuru eta potwa akarabwega muno igintu ke kwenda cukuru enda ruji cukuru no renda infrastructure no tunkona wanara munene wetu wa Ndiguru President William Ruto watu kwa chukuru Kanyanga Tharaka Desku Tharaka ikamagona akinya no ari agakaria gogwengwa karama thati magana na antu bonde bakamagona bamutharima na ino ntu atwikire president na itukuromba no ntu nowe mwana ni mutongore wetu na turuga 2 term na turuga no turobe na mwana wetu Professor Kithure Kindiki ura tumukarite teria ririko na chokere wara atharimirwe na chiari Bakamaguna secondary school na fraternity no ya Kamaguna yonde na maragwa aya no baretere kanyamu gake na kobonage bone njara ya president na deputy president no ntuchukuru eno ichukuru na itharimo no ntunwaria ari deputy president na they know president wa Republic of Kenya kumagejiga mungeka Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambeta Ndagara Waiguna Ndibaya mno mwandiki yetu Wandeto Ndagara Waiguna kuma kaunti ya Tharaka Nithi no ndibo twambire riboti ya Meru TV rukire na njira enda ya tuchoke ya kaunti ya Meru antereche yembe aratoka watrina na mwandiki wetu Wandeto Mukiri Onkonja orarende kaunti ya Meru erigeri komba kwithira ari na michetho bangi ni gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingie kumenyekana ya Governors Cup ira erigeri akomba kwithira ikirurwa kienine kia maili 3 na aranterechi ya Eyembe nende
akariba mpenda abachumirite na kumba kwithira bakimeneria nene na kuonania akuria kwanirwo kuono to michetho ibakiwa bonde batinyuma na batia itwanya atwakumba kwithira bakiumire na kuonania yewa bio kaiteno kubemeneretia nene MCA wa Rutereru mubunge wa gicigo mbunge kiaona kinya thirikari ya kaunti ya Meru ni ontu bwa kuria kubeta na bembo kwithira kinyabo bagichunkumania na michetho kaiteno kaubo weta babatona wo bakinya imbuchia michetho akiri labo be michetho amona kinya iratu bya guchetha riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukirio Nkonja turetete muchetho yura munene kabisa ndene ya kaunti ya Meru yuwitwa Governors Cup ni mucetho wikiribo nene akaunti ya Meru na yura ni yuonyo Governors Cup yuireri kuthithika kianine ke maili 3 na indiri wa kariba nteresia igembe East Ward ni bariarite nonto batomba kwithia bakibwa kintu yake kana bona micetho icetho ntere icio bakuabo ya imanto maeni nonto batene nya team na inde bakuati bakikwethera muthira yoyo yete ntere ise maili 3 bo bari antu bembe batomba kwithia bakibwa nteto iji nonto utemutongo ori kinya umwe omba kwithira kiya no ba uniform kana kinya muthira ongwa micetho yongo ba tutiona kinya wo tumenyethia riri gici yite yonto kinya ngabana yite tutono tumenyethia tui na achethi bongo bate kinya uniform kinya iratu biongo ibiathirire kinya mibiro otire nya mantu onto ayau endo kya kwithia kuri kiwango kitengi kya mbeca cia micetho idolo ineria tukinyetherie nikenda anabetu bakaomba kwithira baina baichetha nikenda bataukume manduragine kana beta mitaratara enengi bethira baichetha ikenda bethara ba MBC tutano tukinyetheria story ucia micetho mantu ne uyanga bana tutemenya mantu ne to yau tukuona na uo ruguru bangi baicetha batu tutikuona ogutucethithia tutiona inyo uturirikana ori wende ni batariritie thina ira bakilukira baria sethi bamithira bakiwate kinya ciani bio birabiri akue tampinda kana kalimiko ni ciani bitomba kwethia biecethera muthira kana inya kwirirwa na ende bone bateaniretwe na kinya kire mibango iwire ya Governors Camp bo batarara bamibetwe na yako ni micetho ndani gile na gare ndestare na mbese itenga wa arare na araura barari oturetera kianine gieto etaraura ute post cieguo kiani urage kari okiagwe na mirage na ndrobaro te athura na kiani gira gieto age na ndroba no ntobo gwethwa maiya kayo yorikuo miete kayo yori kianine mantone ago ni micetho tebio to sugulikaira asethi beto kabagurura weta ilabu na binge no ntobo wase matibabu ya kilabu yara to batere gwetha to kulukira ao mucie no kya kubaka kubwethia kauntu tuya kwa mfano ifrendi ne to kwenda weta ito tafadhali dene manto ne micetho manto ito ringinde pio batu ito tai pio manto na yau ne ntokia ya kuolelia dene chani kieto kiongwa dagura utegi nyango ruguo okagolo kyagwethera we ngorkipa oweta mubira okaringa posti oraringa ega pasi okaringa posti omewe ngorkipa utego methri posti omba kwata kana thri mubira omba kwata antu au no ngo ayo matuka so mucetho na yu no tuteyanirie turi yuthi tutiona inya mibira tutiona inya nguo cia ucetha ngoru cietu cia ira tucetha cio ni kingi twinjirite nthiguru onto ya bitu ibasu ekoro ibocetha ekoro ibakuewa mbia bekoro ekoro otebio toibu into yonto ya biu na umbere to baibairua Kiripotera Meru TV kuma mpinde gembe East Ward irere gembe Central beta Mukiri Onkonja Ibaya muno mwandiki etu wa Ndeto Mukiri Onkonja akariba kuma ntere ya gachibi wandine ya Kiagu irende na gicigo mbunge kia Centriment bawatanirite na gikundi gikumenyekana ya Advocacy for Centriment bechumirite na kumeneria nene mbunge wa gicigo mbunge kikire mangushine bakiwa nendewe na aremi akumba kwithira kireta maendeleo Rutereru kumendra bambere kwithira bakimunekira kura na kumwitikia na kura cio beregirite omba komba kwithira kibaretera witi na mbere untubura nende mwankathai abure boarwami batona maendeleo na kinya witi na mbere Rutereru bone kwa bakona icigo mbunge binge bikibwitho barabara machukuru ya gyakwa cibitari atigikirwa ndawa inde na gicigo mbunge ke Centriment uteya bubu kumba kwithira bwikari kari bote mwandiki etu wa Ndeto Jeff Wagituma.
na bwakaribaga TV irede wandine ya Kiagu kiri gicigo mbunge gya Central Imenti bagwatanirite na gikundi gitiga kithirikari gikumenyekana ja Advocacy for Central Imenti ni bameneretie na guturanga makutho utongeire bo mujumbe wa guntu guku kirima ngushine uria baugite nethirite akiremwa ni ngugi yawe buru ikioria nkoria munene wetu no ntubati tuonere thina muno twendene Kiagu batu barabara kuma kwina mamarimanti kwejeraga cibiaja batu twanyamarire iteri tugatwe na mwasimiwa ende tutumuonaga na metho batu twanyamarire kabisa na tumuria gatutejanirite niki ni twamwere kura cietu batu tiranto ba Central Imenti tutigere nyuma kemanto jonde for example barabara ticho tutire tunyemwe ndarerwo iteri ndakua kinya metho kambaje twijo enda tutumire ndikinya ndawa tweje twekere metho no ndi mwasimiwa wetu nicho turatumwendete ni twamucwire na twamuthura kura cietu ende na ndate twanataka turi antu anga twethirie ibatu banyuma kabisa njira ciakwira wikaira andiko mwesimiwa tia gwikira antu mithetu mono njira je kuma barabara ya gwitia charia ya mute mwanka kaongo njira wikirite mithetu mwesimiwa ati andiko na wikirite mithetu kenda antu wejari kubekira andiko nyuma ya election yekwiriria ubonia wingugine batiga cibi twarire thina guko mono mbere buruto teroji ba maire njira cietu inya ukaya kura thai igatuika cianta ginya nkaritikorũkaga mwesimiwa kirimatia kuona ntujabariti ni arakinya bakuga iracibithirite bigiakwa rangi kana gwakwa ni bire akibire akwina rami na kwa miaka nkuruki 5 guti maendeleo bethirite bakiona kumania na mujumbe uju sukuru na ciokara gwaka mabati ja wita ogikaira jamburu wikaira ara kwina barabara niki utekaira monka sukuru ere ndene masina jampindi wikaira sukuru cia barabara niki ikira sukuru cionde inyeria jiende ni jana national government kinyere barabara ne national government ko ndaromba mwesimiwa kirima ikira antu bonde stima twatega jaire jia mutu gwikira thaiji ciana aria mwangandia muti transformer reti mwesimiwa Livondo igita muno election ndiru ugwe kagita kanjubiri no transformer wirio ithaiji wetete kubekire kingi ukibera anu kuthia maendeleo ya stima kwa una ndio rendo ba confuse kidogo boro bekirite stima na jiekeri transformer reti Livondo ndigo bekire stima na aru bonio wina maendeleo ni araba ugite kinya ubisi cha ithurano na mianka IBC chethirite chikuraja na matura jao na kuko untubobo nande bwete kirigiria gikinene kumane na kariba guntu guko guciandikithia jaringi kura takirema kwina obua bakwana kitha kwina obua bakwana kinyokara ureta IBC office ko no manko mirete aja batu tomba kujukia kura tomba kuitarira mutongeri ora tokwenda batu Central Imenti katunogeta kabisa kinya president wengwairwe itokwenda office ya MBC ejaja tomanya kujukia kura kenda tomba utara athongeri babega kathoene urira muthaka itagwate kura agakuria ngaitira ku mbere ote barabara na kuma gwita katembe chiringi 1,000 mtu akwira atire owakethano kwenda ngwata kura mpangirie mwe na no bukona bora economy ethuki na ande kura ire batekwa na toringa kana ni mantu kinyaje kirinya ni mutumangera nawe ni mukariri gite wa kiama kiu kia Advocacy for Central Imenti aria kinyawe augite gicigo mbunge giki gititite na mbere bwega utongerie ne bwa kirima Number 1, purpose yetu tu gikundi kia advocacy turienda gwita mashinani kiri mwananchi orote kwigekanwa aombe kuga thina ciawe kenda mwana siasa atikeje gutwaire no tutukunoga ikwairwa njira cietu keja gwitegera twija tukerwa Kiagu ino njira ikuthithua tugacoka tukerwa ruguru abo west ino njira ikuthithua lakini in real sense no kathikira antu betu jaraba kwaria gutikyo gikuthithua ndene ya Central Imenti literally tukoria atiri tutiri aga ugoti kakwende bikibiki itegwita ngugi njirene cietu itikuri ogoti antu betu kakwende ngari itegwita ngugi rutere rwetu kakwende mpoka itegu transportwa thaiji ithokone turi lakini mboria in the current 21st century urona thoko ekariujo na no expect mtojo ari ya ushuru na ndiro tukuria antu bara tuthurite eshimiwa betu ina aburi kenda bweja gutwa iria ntuko ya muthia kura ni ndikujukwa
na kura chejo kaua eu nio risasi eku iria umba ku decide no kwenda ntongeria ni atenka thithia kenda ntikairwa kairi ikure eku ika make that decision. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nabo kariba kuma ntere mwanya cha kaunti ya Meru bachumirite na kurea na kuona ni kurea kwa ndo kono ntubotongere bwangabana wa Meru mutuma ntwethinkera nende bandikirete akaunti assembly ya Meru abarwa bakiwanga bana wa Meru nikenderete aitumira buthu kumbe cha mwingi mantu yamajara yandiki abarwene ni atinende ngabana mutuma ntwethinkia ngwe yawe ni kubuta na kuandika eba kumurutira ngwe kana account officers ebura akwendo ntubarbo kwa nende yani yamo ya makosa yaranga bana wa mbere Kawira Mwangaza omba kwithira akibwithe no ntubarbo batumire Kawira omba kwithira keba ebelua gitine ni ripoti ya mwandiki wetu Wandeto Mwende Olaibuni. Nabo Ameru bawendi boya kuma konto mwanya ni bachumirite na kuthitanga ngavana kaunti ya Meru mutuma ntwethingia kiri kaunti assembly ya Meru na nikiraba umwetanile na makarika kathomba ya kuna sheria kaunti ya Meru ntubakuote mtu batere kuna sheria kinyomwe. Ngavana wa Meru urokarire giti awitwa mutuma ntwethingia na kuonania na mapendeleo ndene ya kaunti yetu ya Meru nigio gatuma tureta petition hii ndene ya nyumba yetu ya Meru betu nara MCA bonde bara bathuri kuma miena mwanya because ari mbere kwina ntu githumba bara mutuma rwamirie ngui na ibare ya mbeja batenguine kwina ntu githumba bara andikire na nyingi bate andikine service board ira yandikana kira gitumite guoni nditanga mutuma ntwethinkia ijora mwari oro aria nyuma ekauga mutuma na ayukitie antu abania na njira emundu imagine wogo no kaingogena mwanka Friday we chief officer substantive chief officer ogo okay ya Monday in the morning ukethera kwibange barejiri otuko bakura murango rock bayinga mbungoro bayinga na mbungoro inge ogwageria kurugura murango otyomba na riu no tigite interview ku office neria ati okiuma ro acemania secretary akwiranga bana araugira you hand over sheria ya nona siuni ibyo nto tokira tona tutomba okira twende turi Meru tumbe kwa demand ya na yake kenda yakaomba kwa rirwa muno mantu yeye chief officers kwena sheria iburi okilukiro muntu akia chief officer lakini baraba ekumeru dai tesio sio kilukiro na ibo nto tona tutomba okira directors vile watiri mamuntu akayukwa ayekirwa acting kire ofisi ye na muntu sheria etetikiretie na ntikona yeka kwithira muntu ari antu ongekirwa ari acting unless muntu ora irota kana kwite kana otiwa ande kopio Nkoloki barua reu matona metho nekire county assembly ya Meru tiela ni kuthia tamanto yana umana kioto bakiweta makarika ya kuna watho kathomba yaranga vana county ya Meru abwethetie twitikia MCA ba Meru county assembly tafadhali olelie ni untubo sheria ethiatwe otie mwandiko obwiri utesa onge otie muntu obwiri kuna sheria orethira wingavana kana orethira uriho na kinya wesimu barabo onde the Meru county assembly tafadhali twina wendi bubwoya ibu ntu twareta kiri babwe tuteta yo court kenda bukaomba kuolelia bona ana veto ba Meru baba ingi barabara itene vibura batesi aromba county assembly mono nonto we are very clear on this petition itwariritie bwega kabisa kenda kuria county assembly yetu bagitegera petition yeji bantoria kuria mutuma atiri kana ngavana mutuma atiri muntu wetwa Mwangi uri wari director wa external leakages nikio nto mwingire arananja no kimenya ati unite sheria no tamuikia kotini atetwa disciplinary committee mwanka thaiji enja na nukumuria muchara chai makosa na tu enka tu nonge wetwa Dr. Kaethia director governance delivery unit kwena Kenneth Mweti director special programs Elijah Kimathi director protocol and events Kenneth Materi deputy director external affairs Tony Mogira officer monitoring and evaluation Ernest Mutembei officer monitoring and evaluation
Samaritan, Officer Monitoring and Evaluation. Kwe nonge, mwekuru ondimotete unlawfully. Mwekuru gwetu akawema. Indirect akirenjenda. Na uwa mutumira kaguru, are social worker. Kugia kwithira kwina antu 10 na muntu ari ya muchara yo ngiri yana kwina antu 10 muchi bate kuruta ngoi na iba kuria mbecha para by compulsory leave marieto yo ya petition ituikirie katukuromba Meru bathikire untu bau na bamenye mbecha ikwinyanga ichio ire iringo bagira machukuru ikare afisi ikaura bia kuria kana ikabwithia mantu yangi kana igekirira antu ndui bakirikia ne bauritia Meru bawatambaru kuruira kioto kena nikenda Meru yetana mbere. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni. Antorume barba kugwatikana abakinyangia ana bari banini kiwendo babati kuyukirwe ta yari kadha ya kiwatho iti miario kwa indi ni miario ya murungamiri wa Ekuru kaunti ya Meru karambuka ile miakire muchemano yawe na ikundi arane ndombe tukwithira kiguna ikundi mwanya na kwinyelia kiwa Antorume baraba kugwatikana bakinyangia na bari na banini kiwendo babati kuyukirwa itagaria ri kadha kiwendo nontu bane ya gindoni riboti mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba Umenle pua Meru County ulikine ya Honorable Karambu Kairemia na likiti kumera na kumeneria na njira inene kiri Antorume baria bagwita nambere na kujukia twana tunini na bakabaitira ngugi embe aria likiti kuga ati Antorume babonekane barithirwe untu buria bukethwa buri uritani kiri Antorume bangi untu bakudhulumu twana tunini oni ndigeria machoma akiuga ngabete kwa loya angabete wa polisi sincerely speaking da watu mwake dhalumu mwana jaba tunini to miaka 3 muntu yo karika kawe to takarika tenda kwa rianteto mono lakini oni ankababuru oni wewe kona Karambu muntu ni uchungu sana kuona mwana miaka 3 5 tiga bo nova miaka 18 bena wa kumenyora bakodithia lakini bweru advice bweme nyatu alete tu mbaka te sisters wiwu ate kana kenu kamwale kenu kameaka 11 kena kana wiwu ate wembe sister ku otiwo muhiwa mbaya sana so ituge na midhamo na ikete mbugire njori ya ruare Kairemia akiaria rindene ya Kangeta riarekeretie mbeca inyingi kirisho kiciria ikundi birabiri ndene ya Kangeta ward na ugite ni wagindoni bunene muno kintu murume mukuru urene uri na njewe agwataniritwe na kana gakari kanini kiona na mbeca ciao i 150,000 mama safi 2,000 mama safi 2,000 bweru advice na mantiga ndo mwenye tu karika na ndakai ni akuru imagine so enele to tigia jau no kana mukuru na agwe muthaka indaka mono akuru ibamenyerie akuru baba kuona baba na akabadatu na bakaria mucie abakaria tawe kenda kamu tegomba kamwe iketo nyakoro nkuwa ito tubaitane na ekoro bare mono bakirira nyabo baitane are tukarebwa gatena imani nisie tukanete buo wote kaneria na jau Karambu are na ngote kaneria jo aja ni nyuma ya mpumira ciumite rua iria cionanĩtie Meru nĩ tongeretie na kwithura kwina wagindoni bubwingi kiriana banini bari baria bakwithura baina twana tunini utubu ni bugwati mbaru ni antu baria baritie ndene kiathone giki kiria giukuri ndene ya Kathima ndene ya Kangeta ndene ya Igembe Central taifa ndaomba kwira muntu kumithia akamama na kana kakamwali atirekerwa katikinyithio kuru bwa miaka 18 uta mwako ku kaune kana no kya kurita ngoi kinyo kethwa ni atokethwa ni njanjo kaenderwa no thitangwe
na wathitangwa njanji twamutira bo twire ibo batu tukaua. Kwa hiyo na OCS naunga mkono ile kazi unafanya. Defilement, me as a human rights lawyer, this is a serious crime and our people should defend our women. Tukariani twana twetu tumwale tula tunini no tutu mwongo yoruju itu mwongo wai wo indi wo mrome we on tu titari na wona kana ko mwako kuna bwo gare ba indi kuno katuni ndoku muno na muntu tu atibati kurekerwa ndubo kabera to woni ntomba ko mukono muntu auro nyanto nikaba ndo ndanji awadhabu atatata antu baya wa nuka miaka kinya 10 wata miaka 10 miaka 20 sera wesogera kana kale kaere mwakoro na karoya na kaere kwa kuthukiria maisha yaku wo kuiponza kasiato ende wana kana kaka mwale anse kinya tuto bolo matamuna tika kwende bo bauri nya boto kwani bo bolo matamuna wa barea waraka ande tera ntanga tabuloi Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe mawa ikilokete ndeka 25 nyuma ya thaimo cherukire kumba kwithira chiro ama twaikira gatanta itunjike tukiambere kyo kumenyethia ituna mbere no tuthiatira kimitando yetu ya ukinyaniria a Facebook, YouTube, Meru TV no tunchokerete akiri kitunjike tukiambiriga kumurika magatheti tumenya ni mbibirere kaunti yetu ya Meru ome ya Meru na kinyande guru yetu yonthe ya Kenya ni wambeta muthoni wa kiramana ukaita kuraya no tunchokerete